Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji ki Man Ki Baat lagliba megi aroiba nawajing nimita Manipur the miyam hupna boycott tongna bage koi punabak thorang bol jare. We the Manipuri have the honor to request you to kindly hear the Man Ki Baat of Manipuri. Ngasige asigumlaba pangthokliba mifam asige mari leina wafam se hui yam tha machumna nainaragaso sungloi loirodaba wafam oe adu aigi matungda so koigi ikai commenter koigi our koigi honorable member of parliament koi ojabimol hoisu leibam nina sindi langbi de singi maike de ngonda minute manga kaki matam bi adu wai minute pa manga phana matam lugjaroi yam pet bo phom khaktang ai ngasi tin bi ba delhi de le bi ba alaman imaibel maru pang isina wisali se koi khibika punna koi bharat ke honorable prime minister Shri Narendra Modi ji gi mafam da akoi manipuri khuding makna punna longmin ba ya ba mafam khaktang ai miyam ga punna longmin na ba gi thorang tok jage ai koi yamna sangna Shri honorable prime minister of India Shri Narendra Modi ji gi magi punging gi Man Ki Baat, we the Manipuri have been hearing the Man Ki Baat of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji for many years. Aikoina Manipuri singna Manipur Bharat ki Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji ki pungingi wa Man Ki Baat aikoi matam sang na Manipuri singna ngasi phawba tadro lai adubo ngasi Bharat ki Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji na Manipuri singi Man Ki Baat tabirabra tabidibra mayam isagi thamoida hangbiyo adu iba targadi akoi punna we the Manipuri the citizen of India humble request to the honorable our prime minister we the Manipuri have the honor to request you to kindly hear the Man Ki Baat of Manipuri. Hojikti Manipuri singi thamoigi warol Manipuri singi pungningi wa tabiba matam yaure Shri Honorable Prime Minister Narendra Modi ji na aduna lagliba mafam asimakta daso Delhi da leibiriba organization singna senbi langbeyo lagliba megi aroiba nawajing nemeki Man Ki Baat koi Manipuri da achauba miyam hupna Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji ki All India Radio da tha khudingi aroiba nawajing numita sandokpa pung ayuki pung tarama thweda sandokpa Man Ki Baat Manipuri singna sang na tado lagaso lagliba megi aroiba nawajing numita Manipur the miyam hupna boycott tongna bage koi punabak thorang bol jare maramasina Delhi da lebiriba jantar mantar hariba ngasigi mafam asimakta da पृथ्वी सिंध बथुंगना पृथ्वी की लेबाक खुनिया की ममांगदा भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुंगिंग की वाल मणिपुरी सिंह ने बॉयकॉट तौरे हाइबो अफम से लाखलिबा मेगी अरोइबा नवाजिंग में पृथ्वी पुम बखंगल से हाइबो अफम से समझरगा